Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh, bimwe mu bintu Sheikh Al-Pepe cyangwa se nabandi bagenzi bavuze ko waba wigisha cyangwa se ukora bitewe ari ibintu ejo Faraji yavuze ari kubesha beshera n'intumwa y'Imana bigaragaza ko bo niyo mpamvu mvuga ko nimba basigaye bahanurirwa simbizi. Nimba basigaye babona wahayi simbizi. Inyuma ya Muhammad bivuga ko basa nk'abantu basigaye babona wahayi. Ni gute intumwa y'Imana yategeka ibintu wowe ukazuri kubipinga? Ni ikibazo. Kandi nahangaha mu gusura amarimbi umumenyi yakoresheje ninde? Ni Uthaymin. Uthaymin niwe yakoresheje hadithi yakoresheje. Umva iyi hadithi twumve. First of all bavuze ko wowe wavuze ko byemewe ku badamu gusura amarimbi. Yego. Hanyuma bavuga ko bitemewe. Ngaho noneho proving ukoresheje dalili. Reka nkwereke ndabanza kuri hadithi we yagize ute yanuze yakoresheje. Hadithi aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aho avuga ati la'ana Allahu zawarati al-qubur. Nyagasani yavumye abasuriki amarimbi. Nyagasani yagize ute yavumye abasura amarimbi. Iyo niyo dalili yakoresheje. Sibyo? Reka turebe ukuntu abamenye bagiye basobanura iyi hadithi. Sibyo? La'ana Allahu zuwarati al-qubur. روى هذا الحديث الترمذي في جامعه فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله زوارات القبور. حديثي iboneka muri Sunan Tirmidhi ahanu iyakiriwe na Abi Hurairah radhiyallahu anhu aravuga ati anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mukuri intumwa y'Imana amahoro n'imigisha be kuri we yavuze ati la'ana Allahu zawaratil qubur. Intumwa y'Imana Mwenyezi Mungu cyangwa se Imana yavumye abasuriki amarimbi. Qala wa fil babi an ibn Abbas وحسان ابن ثابت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. برافوغا كواري حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أمva kuno bamenyi bavuze kuri hadithi. وقد رأى babonyeko بعض أهل العلم bamwe mu bamenyi anna hadha kuvuga ko iyi hadithi anna hadha kana qablu ilikuwa ni kabla an yurkhasa an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Intumwa y'Imana itari yagirute itari yatanga uruhusha rwo kugirute rwo kusura amarimbi. Nubwo iyi hadithi niyo yabanje aho intumwa y'Imana ivuga ati Imana ivumye abasuriki abasura amarimbi. Falamma rakhasa aliporuhusu mtume wa Mwenyezi Mungu juu yake rehma na amani, dakhala fi rukhsatihi rijali wan nisai. Mtume akisha ruhusu watu wazuru nini makaburi, iliingia kwa wanaume na nani na wanawake. Bivuga ko intumwa y'Imana irangije kugirute guhereza kuzirura cyangwa se kwemerera abantu gusura amarimbi. Byari byemewe ku mugore n'umugabo. Donc ntabwo byazururiwe abagabo ngo bibuzwa abagore cyangwa se bibuzwa abagore bizurirwa abagabo. Umva bivuga ko byari byemewe ku mugore n'umugabo. Niyo mpamvu njewe ari hadithi natanze. Niyo mpamvu ndavuga ati muri Qur'ani ari ikintu bita nasikh wal mansukha. Ari aya zaje kugirute gusiba izindi. Muri Qur'ani ari aya zaje gusiba izindi. No muri hadithi ari hadithi zaje gusiba
izindi no mu buzima busanzwe n'ibintu by'amategeko ari itegeko riza kukuraho iryari rihari ibyo bintu nuko muri Qur'ani bimeze nasikh wal mansukh no muri hadithi birahari bivuga ko iyi hadithi aho intumwa y'Imana ivuga ati kuntu nahaytukum an ziyarati alquburi ala fazuruha aho intumwa y'Imana ivuga ati nababujije gusura marimbi ubungubu muyasure bivuga ko icyabu hadithi yabujijwe aho yabuzaga ni yingiyi yo Sheikh Faraji yagize ute yirefeyeho niyo yagize ute yabanjirije nkuko abamenyi babivuga hano niyo yagize ute yabanjirije noneho iyingiyi iza gusiba iyambere urumva barakomeza avuga ati waqala ba'duhum inma karahu ziyarati alquburi linnisa'i liqillati sabrihinna wa kathrati jur'ihinna bavuga ati waqala ba'duhum abamwe bavuze ati mubamenye inma icyabujijwe cyangwa se ikidashimishije mu gusura marimbi ku mudamu nukubera ko umudamu ni kwa kundi kugira subira kwihangana gukeya cyangwa se kugira emotion nyinshi nkuko twabisobanuye zishobora kumugira bishobora akarira cyane cyangwa akagira magambo icyo ngicyo nicyo cyagize ute cyabujijwe barakomeza warawahu al-hakimu fi mustadrak ala sahihaini uyu ni al-imam al-hakimu uyu nguyu ni umumenyi wo mu kinyejana bivuga ko uwo mu mwaka wa 933 akaba yarapfuye mu 1014 ni umumenyi wa kera kandi uzwi aravuga muri hadithi yakiri aravuga ati ana Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu qala ngo Hassan ibn Thabit uyu nguyu yari umusizi w'intumwa y'Imana akaba n'umusangirangendo we qala yavuze ati la'ana Allahu zawarati alquburi Mwenyezi Mungu yavumye abasura amarimbi aravuga ati uyu al-Hakimu wa hadhihi la ahadithu al-marwiyatu fi nahyi an ziyarati alqubur mansukha umva uyu mumenyi kuravuze ngo izi hadithi zose zibuza gusura marimbi ni mansukha zasibwe ni zarasibwe mu mategeko zirasomwa ariko mu mategeko zaragize ute zarasibwe zasimbujwe ni yihe ya indi intumwa y'Imana ivuga ati kuntu nahaytukum an ziyarati alquburi ala fazuruha iyi ngiyi niyo yaje kugira ute gusimbura ziriya bivuga ko biremewe ku mugore n'umugabo gusura iki amarimbi sasa ngewe icyanangaje ikindi nukubona tuko Sheikh Faraji iyi hadithi yingiye iyi hadithi nago yayivuze kandi narayivuze mu kiganiro kubera ko yarazi ko iyi hadithi ije kubusenya ije kumurangiza niyo yaje kubagira ute kubarangiza ambayo inaruhusu mwanamke kwenda kufanya nini kutembelea nini kutembelea makaburi iyi hadithi niyo yaje azana porojoze abeshera n'intumwa y'Imana aho Aisha yabajije intumwa y'Imana Aisha ashaka kujya gusura marimbi abaza intumwa y'Imana icyo ari bujye kuvuga mu marimbi ya Baqiya urumva intumwa y'Imana imwigisha amagambo ati assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimina yarhamuhumullahu almustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insha Allah bikum lahiqun sahih rawahu Muslim iyo ngiyo abantu aravuga ati umva kubesha aravuga ati ngo intumwa y'Imana
ngo Aisha yajyanye n'intumwa y'Imana, hanyuma Aisha asigara ku marembo. Asigara he? Ku marembo. Sasa turebe koko ese Aisha yasigaye ku marembo cyangwa se Aisha yajyanye n'intumwa y'Imana? Eske Aisha yagiye gusura marimbi? Hadisi nk'iyi yaba yari nangi kibazo niba yaba ari kuba ari usigare mutuma akamwigisha amagambo ari buze gukoresha. Urumva bivuga ko Aisha we yashakaga kujya gusura iki? Amarimbi. Abazi intumwa y'Imana idua ari busome, agezeyo agiye gusura amarimbi. Intumwa y'Imana irayamwigisha. Ese yagiyeyo? Yagiye gusura amarimbi? Nicyo tugomba kumenya. Eske yagiye gusura amarimbi? Yego yagiye gusura amarimbi. Hadithi ngiyi Faraji narayitanze. Faraji nago yigeze ayigira ute? Ayivuka kubera ko yarazi ko iyi hadithi niyo ije kubagira ute? Kubarangiza. Yemerera umudamu gusura iki? Amarimbi. Umva hadithi. An Abdullah ibn Abi Mulaikata qala عن عبد الله بن أبي مليكة قال إن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها ngo Aisha radiyallahu anha uyu mugabo aravuga ati ngo umunsi umwe yasuye amarimbi, yinjira mu marimbi. Faqultu laha, ndamubwira ati cyangwa se ndamubaza, ya ummal mu'minina, ewe nyina wabemera Mana, min aina aqbalat, ni kiki kuzanye hano mu marimbi? Qalat, umva kuno Aisha musubiza, qalat Aisha itavuga ati min qabri akhi, nje kubera ugusura imva akhi y'umusaza wanje cyangwa se y'umuvandimwe wanje Abdurrahman ibn Abi Bakar. Umuvandimwe wanje witwa nde? Abdurrahman ibn Abi Bakar. Faqultu laha, uwo mugabo avuga ati mbaza Aisha, alaysa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam naha ani ziyarati alqubur, ese intumwa y'Imana ntiyabujije gusura marimbi? Umva iki kintu. Uwo mugabo abonye Aisha mu marimbi aje gusura, ahita mubaza ati ese intumwa y'Imana ntiyabujije gusura marimbi? Umva kuno Aisha yamusubije, qalat namu, yego, kana kadenaha thumma amara biziyaratiha, ngo intumwa y'Imana yabibujije inyuma iza kubitegeka gusura iki? Amarimbi. Niyo mpamvu tuvuga ziriya hadithi niyo mpamvu twebwe ziriya hadithi zose zibuza umuntu kusura amarimbi ni mansukha, nkuko abamenyi twabigaragaje, abamenyi babisobanuye. Ni hadithi iza kubishimangira neza iyi ngiyi ya Aisha. Iyi hadithi iboneka muri Mustadrak ala Sahihaini ya Hakimu an-Naisaburi. Ni hadithi y'igihumbi na 392. Ni hadithi y'igihumbi na 392. Umva abasobanuzi ukuntu bavuze, walau kanat ziyaratu nisa'i lilquburi muharramatu laqala laha, iyo gusura marimbi byaza kuba haramu ku badamu cyangwa se ku bagore, iyo biza kuba haramu ku bagore, laqala laha, intumwa y'Imana yari kubwira Aisha, la tadhhabi ila maqbarati al-Baqi, intumwa y'Imana yari kubwira Aisha nagasure iki? Amarimbi ya Baqi. Urumva? Bivuga ko biremewe gusura ku badamu iki? Amarimbi. Icyabujijwe niki? Ni kwa kundi umugore agera hariya akaba emotionnel, akabura subira, akavuga amagambo atagize ute? Nicyo cyakindi twavuze, ndongera ndagisubiramo.
ni ikintu bita hukmu ala al-illa muri usulul fiqh mu mategeko. Hukmu ala al-illa ni hukmu ya illa ya kasoro, bimaana mtume hakukataza nini? Kuyazuru makaburi, wanawake kuzuru makaburi. Kilichokatazwa ni huko wanawake kukosa subira na kulialia na kuzungumza maneno ambayo yasiyokuwa ya sawa wapi? Makaburini. Narudilia kaida, kanuni ya usuli nasema alhukmu yadullu ma'a illati wujudan wa adama. Hii ni prinsipe ya mategeko. Ya mategeko avuga alhukmu, hukumu inaendaga sambamba kutokana na illa kupatikana kwake na kukosekana kwake. Ikiwa illa itapatikana sawa, ikiwa itakosekana hukumu vile vile itafanya nini? Itabadilika. Ndumva ko bisobanutse. Ndangirije ku kantu ari ikintu yavuze. Niyo mpamvu tuvuga umva akida yao. Umva akida yabo. Mwumve akida yabo, imyemerere yabo. Aravuga ati ngo arataka Sheikh Kakaza ngo bigeze gukora na deba, we avuga ati ngo imana ifitiki ukuboko. Ninde wavuze ko Faraji yabyivuge? Muri cya kiganiro yasohoye yavuze ati ngo imana ifitiki ukuboko. Kandi Mwenyezi Mungu aratubwira muri Qur'ani laisa kamithlihi shay. Mwenyezi Mungu hana mfano wa chochote. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. We aravuga ati ikintu bapfuye na Sheikh wacu Sheikh Kakaza nukubera ko Kakaza ngo yamukubise argima zivuga ko ngo Mwenyezi Mungu afitiki afite akaboko. Umva ukuntu abamenyi basobanuye ukuboko. Nubona hadithi cyangwa se aya irimo ukuboko ivuga imana ukuboko, ni ta'wili. Umva ta'wili ukuntu basobanuye ibi bintu abamenyi. Wa awwala Ibn Abbas aidan qawla Allah ta'ala. Ibn Abbas yasobanuye yakoze ta'wili. Ibn Abbas radiyallahu anhu ari umusangira ngendo w'intumwa y'Imana kuri aya ivuga ati wasamaa badainaha biaidin wa inna lamusiun. Biaidi ukuboko, kwa kundi ukuboko kw'Imana uko Faraji abyita ko ari ukuboko kw'Imana. Umva ukuntu iyi aya iboneka muri surati Dhariyat, ni aya ya 47. Umva ukuntu Ibn Abbas yavuze. Ibn Abbas yavuze uko kuboko avuga ati qala biquwa, nkuko Sheikh wacu Kakaza yavuze. Aya magambo yakuye hehe? Kuri kumusangira ngendo Ibn Abbas. Ibn Abbas aravuga ati ngo ukuboko nagwa ari ukuboko, aravuga ati biquwa, n'ubushobozi cyangwa se ni ngufu. Rawahu anhu al-Hafidh Ibn Jarir at-Tabari fi tafsirihi bisanadi hasan. Yakiriwe nande? Na Ibn Jarir at-Tabari muri tafsiriye kuri sanadi iri hasani. ونقل عن جماعة من أئمة السلف أنهم أولوا لفظة بأيدي. سلفي أباتو بانجيريجي سلف الصالح أبما باتو بانجيريجي نابو إي آية بايسو بانوية بقوة بأيدي. أولوا لفظة بأيدي بقوة. ukuboko ko bakusobanuye ko ari kuwa ariki n'ubushobozi. Minhum muribo abasalaf tuvuga minhum Mujahid wa mbere ninde? Ni Mujahid. Wa Qatada ni mwe muri kibaru tabi'in. Umva wa Mansuru uwo ni wa gatatu. Wa Ibn Zaidi wa kane. Wa Sufyanu wa gatanu. Aba bose basobanuye ko biaidi Imana ari ubushobozi. Hanyuma se Faraji yavugaga ko ukuboko kw'Imana ari ikintu wari we yavugaga ngo ni ukuboko ariko bifite ubusobanuro bwabyo ukuntu abasangira ngendo babisobanuye na salafu salih
kibaru tabi'ina abeza batubanjirije bafite ukuntu babisobanuye ko atari ukuboko ahubwo ni quwwa niki n'ubushobozi. Sinzi nimba Faraji we asigaye hanurirwa, nimba aba bamenyi bose Faraji arabaruta, nge simbizi. Kandi aya magambo reka muhereza igitabo, ni igitabo kitwa Majalis Ibn Jawzi. Genda ushake aya magambo urayabonamo. Majalis Ibn Jawzi, nugishaka ngwino nkutize ndagifite. Ubwo atabashije kukibona wenda aho mu library, ubwo aze ndi tayari kumutiza. Majalis Ibn Jawzi, naam, ahantu basobanura ta'wili ziriya aya, al-ayatu mutashabihat. Naam. Yes, ndumva byumvikanye. Reka dusoze tugene mu yindi mirimo. Wakoze gufata time ugategura response yawe, nyuma reka turekere abantu baze kugerageza. Reka ndangize mvuge, reka ndangize nsoze ngira abantu badukurikira. Nkuko Sheikh Faraji yavuze ati ngo twebwe nibagadukurikire ngo twe abanyabihimbano. Natwe turavuga n'abanyabihimbano batubaruta abangaba. Abangaba bashaka kwigira bazidini kurutiki kuruta basangira ngendo cyangwa se kuruta abeza batubanjirije. Abangaba turavuga ati nzakomeza kubishimangira mvuga ati iyi bimeze nka parti politike, ni chama cha siasa ambacho kimeundwa kwa ajili ya kufarakanisha nini Waislamu, gutandukanyiki abasilamu. Kandi iki chama gishigikiwe n'abantu benshi bagishigikiye n'abantu batisobanukiwe, n'abantu b'amaranga mutima, n'abantu b'abafana, abantu b'abafana. Ndasaba ko abasilamu twareka ubufana tujye dukurikira iki, dukurikira ukuri. Naam. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, we sign out.